خلقي عفريني نفكرن كما هون جبير كرنا نخير ام تجارة وجبير ناكن ام هر دميل سر ورد فكرن يا هر دميجي ام دخوازن بولتنا مدى تشتكي سر وهذا براستي بنير تبي كو عفريني خلقي عفريني دست بوغر كريه ودگرنا باجار خوا گند خوا عفرينا خوا شين دكن لحطانها چند گند هنه كو جبرنا هاتنا والا کرن ج آلی هزین ترکی و ارتشا ترکی و یعنی بارگاه سربازی ترکی لوی دارین خلق نکارن وگرنه وان جهان دی پرانی خلق ودگرن یک جوان گندان گنده باسله گنده کی دورا چیای لیلونه نزدیکی 405 مال وی گندی هنه هر وها گنده چیه لراجوجی 6 مال و گنده درویش 65 مال لیانه لیش برکوس بارگین سربازیین ترکیه لوی دارینه و خلکی وان گندان نکارن وگرنه جای خواه گنده باسله یه دورا چیای لیلونه لپشت ویدیوار آخی نزی 405 مالی جسال 2018 و جنشتجین خواه والانه پشتی داگیرکردنا هەرێمە عافرینێ ئادارا 2018 هێزên ترکیەیە بنکەین سەربازی لە هەر سێ گوندên باسلێ گوندê çiyê û gundê dewrîş duristkirin û rê nedidان gundî vegerin. Gundê Basilê li devera Lêlûn ji 405 malî pêk tê. Gundê çiyê serbinahiyeya Raco ji 6 malî pêk tê. گنده دیوریش کو اوجی سرب ناحیه راجویا جشست و 5 مالی پکته حیدر مقداد مختار گنده باسله بویا لجنچاری لعفرین نشتجیا اوشتور مدیایی یا رودا برد بیجا کو حکومت سوریه سوز دایوان کو دمک نزیک دا وان وگرینا گنده وان ملت گنده باسلنا پیش 2080 ام جگون در کتنا و وگر هینتنا پیش کتنا حکومت سوریه بشار الاسد ام هیوین اج حکومتانو آلیکاریا ما بکه و ریل پیشیا ما بکه و مالبت وگرنگون و بجببن ما خلق سوریه گی وگریا اش ترکیه و لبنان و اردنه وگریا مالن خوا و بجیبون لگنده باسله و جلبره هین و نگر یا ریل پیشیا وان قطع و بجی نبیا ام هیوینا ج حکمت سوریه نه آلیکاریا ما بکه و ریل پیشیا ما بکه مالبت وگر نمال نخوا و بجی ببن لگور زانیارین کو تورا مدیایی یا روداوش چافکانیه کش ریوبری عفرین ورگرتنا نها هولتین داین کو گندین هر سه گندان وگرن مالین خواه حسین عمر روداو سالك ازاتم امنكي مول خبر عربكي هاورده لناحيه جندريسي لهريم عفريني مالا ولاتيه كي كرد طالان كريه مافناسي كرد ابراهيم شيخو كو اوجي خلقي عفريني جرودا برا دبيجا عربك او مال طالان كريه پیش نمیجه مزگفته یعنی کسی مالاوی هاتیه طالان کرنجی ناوی نبی حسینه نبی حسین کو نها کوچه داوی کری مریه و مالاوی هاتیه طالان کرن لدبستان جندریس ماموسته زمان عربی بویه ده عربی که هاورده هفجین و زاروکن وی بزورج مالاوی درخستنه و نچار کرنه که کوچبری شهبا ببن بشرا لوی داره کوچه داوی کرنه عربی هاورده کو دستانی بو سر مالاوی چکداره کی بناوه فیلق یعنی گروپا فیلق الشام او مال دایه وی عربی پیش نمیج دکر لمزگفته یعنی وی چکداری او مال تسلیمی عرب کریه ابراهیم شیخ هر وها گوت کو پیش نمیج مزگفته پشتی کو $1000 جزارو که نبی حسین استاندیه جمالا وان در کتیه لی همو تشتین دماله دا بخورا برنا و مال هند بینن رو تیشتیه
ريفابر هريما عفريني مسعود بطال لقال نونارين هجمارك جندن راجو جيفيا وتكسكر كو او رين نادن بن بيكرن لدجي خلكيت شي ببن رين نادن عردين وانجي بين دست سركرن وطالان كرن ريفابر اوفيسا راغا عندنا ريفابر عفريني صالح الفارس جا روداوي راغوت هجمارك خلكي جندن قوليا جورين قوليا جيرين جندي بيلي و بربني اف گوندی ناحیه راجونه د درباره ورگرتنا وان جمالو ملک خواه يعني جبركم مالو ملك نواناتنا طالان کرن دي چونه لجم برپرسين عفريني قلي کرنه لجم ريبابريا نافچه عفريني قلي کرنه صالح فارس جرودا ورا گوت پشتي قليه وان ولاتيان ريبابري عفريني مسعود بطال لقل فرماندار سربازي سراقة عموري در کتنا گرک میدانی لوان گندان و جنیزک و لگلین گندیان گهداری کرن ده درباره بن پیکرنان ده مسعود بطال گوت او لجیر سیبرا دولتا کنه که تو وگرا وان ادی تنه یعنی ادی وناگرنه وکه بره و پیوسته داویل بن پیکرنین کل عفنه چید بین وره اف گوتنا ریو بره عفنه مسعود بطال بو او عفرين بو لرقا جي بناوي وگر مافا ناي جبير كرن خباتا كسياسي دست بيكر نزيكي 6 كس جنونرين هرمين باب عزاز جرابلس تل عران تل حاصلو منبج بشتار بون هروها كساياتي وسازيين سياسي ينجواكا سفيل جباكور روجلات سوري وجنافچين ريفبريا خسر تيدا جه كرتن بشتارين وي خباتي خواستن كمافين وان ان وگره بي پاراستن و دنگه وان بگهینه توین یک بوی جبوکو وگر وان اولبا و ریل بروان نیه گرتن پیامنیرا روداوه سولین محمد امین جرقا راپورتک آمده کر د سال وگرا دوازدمينا كوشبركرنا خلق الشه بايدا الباجار الرقايب دروشما وگر مافا نايج بيركرنو دفجي ناي بردان كوم خباطة سياسية شه باي هات الدار خستن نيزي صد كسيج نونرن هرمن الباب عزاز جرابلس تلعران تلحاصلي ومن بجي هروها كسايات وسازين سياسي وجواكا سيفيل جباكور رجلات سوريا بشدار بون كوچبران تكسكر كو اوي لبيش بلان انقهرتنا ديموغرافيك راوستن عم تخازن وكي مساج اجي بشينن جاو كسايتن تخازن خاصة سياسة جهرتنا ديموغراف سوريا جيشتي والشعب طيبات بمشينن وك مساج اجي مجوار دشان ماجو اف ذهنيتي كوجبريه ذهنيتي جهرتني ديموغراف ام نايا قبول كران حيان هذا اخذ ما جندد ما بيرانيني ما ده شعب هذا هيا وجارك قدين حاضرين ما هيا جبو وجره وتشج مشيتايا خواستن جبو وگره چه حاضری جمعیت خواستن جبو وگره ام حاضرن بهذا اليوم جرت المجازر بحق اهلي بشدارنكم خباتي خواستن مافي واني وگره بي پاراستن و دنگوان بگهجا نتوين يكبوي داكو وگره اولاش كوچبران را بيدابين كرن هم بهيفينا دنگ ما بگه همو کسن پیونددار هیزن نافذ دولتی ریخستن مافی مروفا و نتوين يكبوي وهذا سوريا ديمقراطيك حكومة دمكية شامل برسيالتي خاي إنساني وأخلاقي رابن لهم بر خلق ما يكجبر بري بداري زورج جواري خام بهيفينا أف خاصك ملتي ما جبوكم داوية إيش وزارة وان بينه ذكر جواري خا أم هيفيا كما يكرمزنا كو أفضل خازما وبجواره جميعنا يعلم بأن أول تهجير لآليا كيدن كوم خباتي بانج لحكومة سوريا كرقو بربسياريان خوايين لهمبر حمو سوريان بقرا سرخوا ما فينوان إن چاندي مسوغر بكا سوجداران جزابكا وملكي كوچبران وغرينا اليوم قضية ملف المهاجرين يجب أن يكون من أولويات كافة إيرو دوزا كوچبران دوید هر قادك سياسي دا مجارك سركبا
ام وی کم خباتا حکومتا و گوهیس وکا بر پرسا کجبران دبینن و دوی جبو وگرا کجبران بجدی کار بکه. دوی وگرا که به اولیا کجبران هبه. وکا جرابلوس، باب، تل عیران، تل حاصل، عفرین، گریسپی و سرکانیه. هر وها همو کسن بزوری هاتنا کجبر کرن. وهؤلاء الأشخاص الذين تهجروا تم تهجيرهم بشكل ممنهج والقسري. دداویه دا کم خبات برز پیشنیار بداوی بو جوان آوکرنا کمیته که شوپاندنش بو آمده کرنا نخشره کش بو وگرا اولا بلگه کرنا بن پی کرنان و پیشکش کرنا وانج رایدارین سوریه و آلین ناف دولتی را هروها بانگ ریفبریا خواستر هات کرن کو برپرسیاریا کچبرین جهر ما شهبای بگره سرخوا اونو نرتیا وان دوار سیاسی و جواکی دا مسوگر بکا سولین محمد امین روداو الذي تخص ملف المهجرين وتأمين